Paing kowos kewa, kadem tak green bell, wikut. Yeah, where are you, Mongat? Okay, gal paing kowos kewa. Kewa na siwos kewa kulo ke got mowul kotsina osun sengeo. Wia yang oye ko o teknise na oye be sonya da ko pun be me. Na mitlige trash na me da. Ngai nu selo teknis na elen siak da tre lash ka trash na. Teknise na eko na siw. Ikaw na siwas kay Wapa. Okay, gal ngan sonyo la wigat ngai ngan siak ka tre lang ka trash na me.
Ikaw Sonia, nonsin kat ke mollash, patagani pray, olem kat baba matal, kulo kaksak ingom, ke mollash, ke yasa se makadilyak na kenge, ke kumsulpa uskata ni ke pelsenye, ke shipen gas mollom, kat ke na, taingan sashalik, inayana, ke na, eulelalom. Pasiak sundangan matalom, hinwikat, hinonin siesh matanin sielos sama wikat penge, hinigas la galim lom, kadingan masifan na kigaslom. Kulang malalap ke vision senge, sama kat we pay nak fashion ke pen senge, segum sang na sildam na serne, ekom olem gat lash, fintia ke kom fintia wikat, katakufla na sun pen senge. Katsiak tagon wikat, ekarang God, ay kesla alos nagikaslom, urek maginalos insakalik kaslom. Kulo malalap na sun, kemisla sa kum sang na silos sa syak na matay na lalos. Kokeak kayo lalom na silos sa ma, kaspeke kayo lalos ke mas laning kaya. May lalos na kayo sa ma, harape for lalos ke pensinye. Boy yellow minan fellows, Shamatan London, Lord Jesus Christ. Hingarang nalos yang silalo si Pailiki, Wongaye, Kaliki Mas, Brownie Gotle. Well, I'll take interest ko la sa life, Ilos Finity, we got kipese. Kulo malalap na sumge may kalan sa plompe, ke takolal sonia finan ponpe, kaksaging kong malalap. Kat malay fong ilamay nga kayo, kung nanakakiya na tari, kat kawain kalan sa plom, elay natangan luminarek makingkat. Paing may siya klash, kat kaksaging kong, kainin Jesus metlang lash. Amen. Okay, gal tingin sa na kulo. Kulo ke price ngan siyak ko kumin cash kat rancho sa mini keslan, damit lagi mana kewa, lodging card ke maulash. Dam Sonia pain ko may gawa na siyum, umpaga. Lomala Lamalanserle tikinisan na pain kowos pepewa Lomalap nga shek na kanin sige. Alright, gal kulo. Kulo to ko wikut changan. Aliga kami tingin sa kun cash kat rancho mini keslan, sa damit. Ay gula kaksaging God ke maulash Happy New Year na siwas na kayo sa wikat pewa yaka kailos sa maya kataka. Kaksaging God kipel mail akolla na sish kadin siye sinsiye kadin takay ni kishipeng gas molal. Yok shipeng ako minta kay ni share gas lan. Aro ke fishing zingay takyang zildam na serne na Esam la ilos mataya wek yelu o kataw mga tavawelos. Katemta yinin yung fashion fashion ye limekas na kewan kas mapangay na tolusin ye ngan pangasin maslolosa. Kula kaksaking kat kelos sa ma moniyak takawela lingkan shamtayak. Kasing kuling sagat pash kemising ye. Ang rela pepasin welcome lock na suwas na kayawa. Especially na sil Sonia tako finan ponpe kila malap ke kum second la pelse oklom in wikat ngayon la tina fresh neke fashion wifi ko wireless ko me kumarik makinan ko fuen ma kumarik makinan alalal fong imo arle ash Hilya makumesun akishipen zenen lom lagak saging gat ke bosi sel lom kon wikat. Hin fakalik gas lang gat tia malash pa kalen sa pamalan lem gat kafin mayrik mamakayena. Na welcome na siwas na kaywa in tafala na pasyen casting call na siwas na kaywa sama continuously bless casting calling ke monetary donations lo mo saan. Yok shipping cutting fact like shipping pa or kat koin na shining kat koin
wirek makin kaisie programa tamlin serlel hukas up na kele. Kulo na singkat ke kalem ketayak ma lim gadel sang na selpe. Aroy kesan geni klashin fushesh nga kumingay ni eke ntayening yung alasya. Napangan ikesalok na kipelse ngaya malalal fungila nga sulpa folokoin akalem kelos sama Jetui pengasukat kitaw yaklan kay sigunokan ngan. Tapel sa nga long sinayawil kat lakay wine. Welcome ko na ke telecast ka live cast lasha. Nakmanas wikut finash na zoom. Kana kitamlin sir lel fact bell na kaywa. Fin makatarang ayok na zoom ka. Ash na zoom. Like it ka share yain mo. Sikyak ke wall luman ka profile lum ke Facebook an. Kofin na YouTube, kofin na Roku channel. We got kemaingin kain we act fast chilik kaslan kat. Para maingi kain siyom na singkat. Tiyama na seshmeta. Kula malapangan master ka. Kula kipela ka. Okay, kulo mawala le ngasot na takin window na dos. Slack look ke ngasot na window nga about tari sonon. Sa tekin sa kulo. Kulo ke kami ni sa singan. Paing kum Sonia kumbaga ash ma Eurometri ka trash na meta. Kulo Malala, Tamalin Sir Litiginisan, ang akin na we go Spain, in fact, Happy New Year, si was kay Wape, nga, nga fact nga siya na ko, kulo malam singkat lang nga siya na ko, and si Pause Pen self na nasa ngayon ko, we go skipet sing, and kung project na mo, and na kayo. Alright. Pangan master ka Okay. Okay, kung dahil uniste nga na marela clock nga dal yela belaw ka ash dahil nga dal dash now blaw lum nits nga lali ko sini ke pangan na. ke devil lendogin uniste. Gulo bel luman nga dala kung kay no may pa may wicked kitin bel na kung akfasrye magul magitusan dala me nga usut ko matawak mit na dugun tuste an nangata ko uniste tosta na teknisyen na akfasrye frete tosta frete sette nangata ko rela fat mo sinke sette bakit dakin yan program lasha iti nga wise unsuko to ko siya si festival mo may kawak mo na magiging Florian Belgian technician may fact lash casting ko yun nag-i-plan Facebook lash nakatavasyon nag-i-unso di ko unso ko nga damdel Sonia kumita ko akfasrye Tuesday may sikum le na tukun ko akfasrye Tuesday na nga technician ay dan akfasrye na len sayang if gavin naman Global okay al Bitligin na department, bitligin unso ko, the floral tigin isena, may fact lash ke casting ko yun, Facebook ka. Tigin isena, agin dawan so. Ay kula mala Facebook page lashan story kunokan tawyak. Kunokan ke mande tawyak sil nikilon na finan Honolulu. Naniki elwi pe usilan namina kana. Glamalam zum namina ke kolyak lum na sintalik wiyash kanata spin enonolulungan. Niki lon no shakakate na wuwasyash ke mante. Tuesday na Rina il tupe na shakakil takope finenonolulu. Rina Levi. Akatayas il shakak ke Tuesday. Na Wednesday le minister skipper ita il shakak petari. Takoy kushay me. Nangaliek ngosye na kitos tapienga na etari telecast ang kamparangan kain siya kayak nga mali Minister Emerson il siya na kiafo po peke makunel na nga kaya siya din siya kayak tosto eset teke wiking Kumfin mo isas finish your room
kena silom kumin wifakayak. Kumpin ko in somos na shakayak. Wang ini ko lash na ke. As long as kum ash ke akwak lash ke dawi, maingen lela kuming tako kashakot. Na tosto frete, sisakluk tosto septe, pa katene na kasha na keo. Le Minister Emerson Fidenrino, ash katagafufulal, ash pelle kufla, sana kenara. Kumpin lang si tagawiya, siya kayak tos tagasete. Si Koso. Frete teki ni sefilen pa fush na kuna, ileva siya kayak il tagafinen hilo me. Kainin mo ke kaininen, kulo na singkat, nasiwas na kayo pangan marsh ke Facebook page la siya. Commute. Kung Kulo, kede na med, na ke unsuko ngayon. Nasakta medli kede mit na ke unsuko ngayon. Ngayon, akelem ye na siwas kaya sa mawikat ngayon. Le, talgasil kat kukuwas wikat kaya ngayon. Kat live stream na ke website la siya. Website la siya pa kasinkol.com. Kasinkol spell sa KAHSINKOL.com. Now, ay Finash Smart TV na doom. So, nag-Roku channel, na kung may at apps yung yan pa, word of knowledge. Word of knowledge. Kung mo kandiye pa live cast, as nga super wen pa, on makatashidal ko nga aspeke Roku channel. Same thing with Apple TV, o pa Amazon Fire TV. Kung kandiye ka mga, kung gusto na add channel sila, kung gusto word of knowledge, ako may liyan na fan na mga champion. Fidjak mo kung magin kat flia, if hindi ka siya kowos, nakita or magin na even tiye, nakita isla. Hindi mo magin more magin ganun mo di sisimani well, nakita magin foul na yung mga shirosha. Ako lang lap, naging kasagyak, unso ko ngayon mga usya kita long, especially in fact, may kawa ko, unso ko ngayon long laki ama ye singa fashion ye long somla del singa maulla ka siya na takas ko siya nga akash long unso ko ngun ko siya ko ma yak sin classmates sila nga company sila high school na nga fakin le un nga on ye pas somla. Tamil most stop sila siya fumaw kasi yak unta na yung leksyon na reminisce kung matangit la liye masikyak kibel sa mga kung shitel kinyak kibel kibel sa kung yak kaya akin na musya unsa ko nga pizza nga mga sang na kayo mo sang convey message siya kaya ba't kawak mo sa mga sumanyak kaya unsa ko nga ang naswigat kaya unsa ko nga.
All right. Well, mo kung Kulo was binigla sa mga biya nga Moses Thompson o Kulo kaya sukungan pero mata sa ko. Na Kulo kada vas na meron nagkakali mi biya ni sa ala. Kada akfasrye mo na nag-wiki ngayon na kisipin pelal Sonya damdal Sonya bigat yung ponde me na winorek mabanga parang ilan ko cash cut kay mo naksigat Tuesday na kada mo sa silala ng ating kinisena akfasrye monte falan ke senbrio ke wiki niya. Nas gusto mo ask mo wigat yang if you ask kisin siya malawos Esamin flie bensin nga damit kid vat na metan. Yokshupe an aklin ko gusto mo takakasta. Luciana Paing ko na finan Honolulu lagam taga wigat yangan Nemar Stella Lakamus, ikaw na Sumberg, lane mo na finan Hawaii na siya nga tlim gulfosh ma sabat kayo no asan tamalasan aw utwe aw gasnya na utwe amo utwe wipena ko siya aw luwo nito yung the makers sa maldalas kasi na time zone ngani good kung bakit nila talas kasi na time zone tamalasan kung global lab kim to bigatyangan Irene Polik, ikaw ba na Zoom nagamdagang bigatyangan na nga mo pa may matakafulia pa siya los ngani kita siya aske kundi ke Facebook Messenger la siya le ash Happy New Year pa na Zoom Zero Polik Lenwo and God bless you as well. Nabangamit mga kandiyan inge na o ano kaya nga kalim nga without further ado nga nusela damit lagi na sila dahil so niya wiya yang wiya ko nga teknis na finan Kent, Washington nga Southern California na dahil so niya taga ipon beme ilepa ilakfasrye mo naksagit Tuesday nga
Nga tuwin sige ke mo nga naging pela na Zoom Sonia kuminakfashe may naks na get Tuesday nga en kuving kan gas keep singan. We got mitri ko vast na metaan Slack look. Katali long si ugly mit matagas. Ngali le may silu pataka we got jangan Chen Maver Klafken. Ikaw ben na Zoom. Happy New Year ben na Zoom. O naging fact inel zero palit Paing ko lagam ta we got jangan. Dahil the fab it bel na pa bang without further ado and we sell Tamdel Sonia ile nakfashimin naksinage Tuesday. Sonia Belanju. Kahit Kulo naman la tamalan sirle kipa si be Paing kowos kaywa kipa singe Happy New Year pa na si Wos kaywa. Nagkampare sige akfasrye si be sige Tuesday ngan. Tasak metiki nga kipa ba Kulo kasreacng kat malala ke si be Kulo kunya mengan kan we ko si we be shamon lutut kun kasel planal. Kal again nga bagong sige akkuteyac sige Tuesday ngan. Sifac nga ba mo lipshare prylog o God. Lipshare prylog o God. Sam limekosh. Pamer lutut sila shinge. Kasi broilal tok siya David pasam sa buhay. Kat finni sapta ikashmet ngan kesam sapta tolu akosh. El proe sukya siya kinututen o yepe proe sukya siya keiko. Namin saying proe sa lalingan elba masih proe masih kekarungin yak. Kat finni matawayan sam limekosh. Aten proe sila David ngan in matawa kang purong o gas log. Oh God. Long sasaw log. Lupshe tong log. Shikini matawayan sam limekosh. Pitse lahat sila David ngan moel. Ala na patachang nain. Manayok. Arlapan paroy matawagin paroy sila ngan ipash la nishe katilan porongo gaslat. Lupshe sasaw lat. Sasaw ayapel tong. Nash pay kumpalakun kay no yengay mo no. Kumpalakun ko nara proydom. O kum sasaw ke masiyak lom. Mittiki nga bash na mitke sam limekosh. Nga Kulo kasreacng kat kishipen. Nga kishare pe testimony sa laksifena. Kishipen proy nishe karangin yaklon kat. Matawagin sam singa na kaya nga pako. TV daily express himself akaling nilapan mga may palagin inge. Iltong isasaw. Ay bangon katlan puro magaslan. Walan ben singa kaya person la. Pangalan si mo. God ibang lala. Ipota mo ako. Nga nga reading nga itlaliya ki person la na nga mo. Magulo kasreacng God. Price nga bayan na bayan. Ben mo benta ko na sish. God price ya katlin cash God. Nakat pala na wikut. Benta ko price na siya. Nagyangangit lang January lang akosh. Akosh somla. Man sapos sa itoan man himgulda mo kaya bambang lain was her. But iboy ko
split second na mo papalangi di sella. Nara na forsa. Lain seke nga wala wiklo na tash me. Mata ke emergency room me. Ani kin na paila mga ko na raw. Force mo kayo na or kainin feelings. Sisa to. Kainin feelings na gawa nga palakin. Ito siya to. Kikolan ka mapalala. Iket lang na si I'm going to play Roy. Naragyan nga riti malutut siya nga kitivited Roy. Palakin tong sasawlan isyakatlan. Long Roy la lipsyakas la. Payan na payan pelsen. With force nga la kasukla menga kume Roy siya. Kung finip Roy sasaw tong kung Roy siyang singgat ilkalin ke. Narong I share testimony siya nga kisipin nga pala na pa ila kate kya siya at misilain siya ikesang siya kalan gela wenging Kulo saf na il isemol sisapit inisemol na siya ilis pekelang sila narong pilaw malak na singkat ke karingin niya pula na lan tapay na lapen mo kat pala tiyang kimaw pe katara proy lash katetil lalame kate proy se mingkate dito tari lapan ba siya flash na se naragula malak ke proy se lal David nga ita kat ngan koin wi sham ke duti era sharing la kela katel wala na kate kalan ke penna gat bangbo na proy se lalinge Irikes na dawa kangan fostolian mo ang atay kilututa mapang nasu katakake kakifata takay ngara proylok asana ko ashpe kita proy tapan katan tapukot ifin batle katapan mong fisher sano Ash mawala ko na siya. Katinde sa parlay din paten tapukot. El testiga ta kadin mong kusashin tapanan. Pangan fostol siyangan kaya nga liisip kaya kipen makatel te tapukot mong kusashin na tapanan. En nakitivited baking yan. Na fasakos na nage on gosh. Umbin niye David fact kainin mayit makatiltain sewo peke katiltain sewo ke makulo pasa ko singkawan ko siya nita kainin mayit ildia lang sa mayit kulo ildia layla mayit kulo kin mataya rawal ildia be layla mayit enom inda ka tu painda ka kas yung motom ildia be lang sa mayit Kikiev, ekase may takmas, ekase may salalan, kanyan may ikash mo, divided, fact ke fasakos na kiawan kosngan. Sa katito petari la, leipo, kanyan may ngan may katito na katil te isi huwagyan. Sifac Lulap, na Fallon age fos eat gush, eal gush. Divided akalim nila, kishipin long silon got na sin. Ilela pena silan ko nuchat na indembolan, a wee balu. Divided na balagin be kanyin, balogalo, may akulu, kanyin mga. Ilagalin be, main seo kalang got na sin long silang got na sin while akin seo ya lela pena sin line coin muchat nine long sin aluin tempolan na fosikar staff langan fosya nagisngaw nagay fa ngan gaslan
met lokalo. Kasan met lokalo tako narangan. Kipen matifitin palaking kanyan mga nil. Akilin ba? Into na ko. Say may didinan la. Ben may shove kat palagin malokalo. Wangin masaya uwe mit kita narasayan. Tuna kaya katang na may shove ngayon. Katin tesugin lain ko palagin mit lokalo. Katalay po nila, babalang nila ipapush nga kun. Mun kat proing siya tarlain karangin kat. Kat fin proing siya lain karangin kat. At falay lan silan push nga kin mana kayo. Hamna Sifac Lulap, Sifac Tuke, phone sindik nga offiya niya na pa na nga ka-infesh namin. Buna, fresh naman. Okay na, inaccept ke fos singaw siye nage singan luongan. Kami tikin na ke fos yes singaw mga iskengan ay nage price la David ngan mit lokalo lal ngan. Pinmelo super aramay niya na sin tinakinin in prime shape at misye dalan kat na sin lan kat katang lamay niya. Ebanan siya na kaya nga faga. Pen may nga taga-attack soon kat kating katang na kating develop sa kating the line. Nawasingaw siya nagisingal luwo. Mainsewo na selos ng kayo sa ako. Strike pa nakapon merit lash niya taplat ako. Shamon mga may sikyak sa flayaw. Mainsewo wo may ngan na soon. Kailangan rate yan nag-e-backman. Ilos na kayo sa ko na mola layer room. Fay nga na ilos inon ay ngan bel na kayo. Karangan alusan sa lang ko keshipen ilos arlena ingan. For selfless nga lusan o lime kat. Kumagin si uya los sa kuskom. Long sa long karangan alos na siya malayak. Amo alakalem fos do saflangan. Katang lalong kumepalakiningan makatilakin si Woye kumke. Ilarena, ilatapay na siya may lango ula na nasu. Kal sam sukulal te fidingan iproisya karangin yaklan kat. Nangavarok man na siya kana siksipe nangan isam sukuingen. Proisilal te fidingen inutia pela pen maupeta ka na si ko nanarlan na Esam. Ngan sang na singkat, falay lang nasin. Ito la, ileva push nga kin mana kayo. Ngan diye alle panic like pen maupeta ko. Panagim tawag yan, akkuteyac ako nga share testimony sila. Ngan, payo na la, upe, tasyo ki kalayang lang sila kat, ikesa na si an kanakian ka at mi sila ito la lash. Et ye mala kinarla force nga la iltapan ikesa shmala pen na kawakatin bait na si. Naralusan karangin yaklan kat na si nga palakin ngayon si wowo. Narang akibat kaye tan biyak ma wana nga palakin makain ten. Lalay fangila karangin yaklan kat ilawi ko. Lalay fangila ila force nga ginmay ng alo. Amin se wo gatin fashion fashionamid finne mo siya foto ko pe tasyo kada ikikiten falayang na sin mana kayo. Iproprami at our schedule lash. Kaya o iyalan alayla gatin ito ni pasta san se layle mit igikat. Nanasiwas kayo ang tanmiyak pe mo siya 9 se wo ke pela yurin ko mo dalit na tu. Kaya nga share testimony sila nga ke hindi na speed sa kan ko mo kay tekla. May compilation siya pela. Pela sa'yo, spend more time with your family. Mukunta mo man. Insewo wo.
Ang kumte ito lagi pelse. Akaya ko live nibe. Huli lakat mga nakaiwa. Nanganak safye akkuteyac toto logo. Agafli Ibros ngan si Foson Gosh. Pinashpelnom kung anak manaspe Shigeriti. Ngalong si Fosse kapag mariting nga narang akishare kipelsi ngan sangkaliye. Akkuteyac toto log kisam sa kulal David. Panangako pen share testimony sila kinga si Sifac Lulap nga tifakin tafgato. Alaprut lanaklako ngayon kon share may ngalanal funyang apalala. Karingin yatlan ka self na message. Pilamalap na si Wuskaywa, pilamalap ke kus posisel lendip siya. Sharing not ke belsinge, alon si Pepa Kulo, malam sum tamalay sirle, tikidisena, tikindres ko. Kikawashak na invite yang ako may kuwos ni ke belsinge. Tarlena, pilamalap. Tandal sa niya, kung kulo ke sharing lom na ke nunak si mamsing nga and wayang pe testimony sa mga kung sang atol gusto mo nga il-bab daligan siyang bis kingawis CCM or testimony lo na alaf ko insang ikas dan siya syok nagigat kipeli ka tash kimsing or nga kayo ko alaf nila charm lo man alak kayo pe yok na matayin ma 18 viewers tash nga ilosing Esam be malo sashke in the if we live our day as our last day kita alal yang bellash gulo ke kum I guess magindikot agum de sa mo tisap mo dis silikum na ke bel ma pumay sa ganto wikat yang alas nila pelo man kumsat na rate ma pero kadina tinak niya sikum nagin na kasa in fact lumalap na sum ke pelo man betli kum so man nagawin bel sin tekin sa na ilan fact si kasa na fact ak niya sikum tingin siya na lumalap maksagin gat ke Sonia lumalap ke powerful testimony sa loman mga kilan na matayan nga pata ko flia pasyalos hinakaya ko in fact kulo na sumke kumakaya los kumakaya gat na kaywa nga kaksaking gat la kinga paroy ay kekta na sikngan kaksaking gat game pwede kesta pengan lila il na nakakiya na mga insikyak na bagong fakta na misengi palense masa Paing na akum taka sham kin sam na fokus ko pelal David ngan akwek lan ka tau tuf kulang na sel ke ushngak kosakir klalma keep you strong na misengi ngala na admire ko makumak kelim ni ke kolan kat kum fact la na kum sang mana kwensin kat kulaman la akaya kum. alright kal Sonya gulo onage Rina il fakang launching that game na Sonya na perin dollars anil mo amen na ke faxiluman akaykum kita akpiyasikum le ma nga contact ko wi ke pen makumayasam ni kum se flop si pe akfasrye akkuteyac na week ma sa my fashion if you suot ka kal lumalap akaykum nakite kada fact na mit ngay shuna ke Monday ano ko liye la Tuesday kat tawag ke mit may yen dam dahil son ya no shot na len vinen one being in na or kat sanglen sumit na plani nga de kinise na kat dash west coast spell la siya kat egay na tari after hours or nga after si Monday
tingin sa le mante unista tingin sa le ila ka tosta frete set nga to ko orala fa ko singal mga ni spell sin sa pain ko gusto ko in fact kulo malap ke aslo son kulo na si was ke was sa mga wikat yang ngay o video class pa may akatay ka may nunak mo ito ka na sis ngo na ke gus loop sila akatay sila sonya le gaston got fulia ki mama si kum guden long guden long gasi pusing fa ma shama kalme pa kumin long min sam de it when pa pa ma sim na si kumo o ena miseng ella lo sa ilos long makayfan na met mapak paki ka met mashala makayfan na ka leafites ka seulan signal Aaron, kailangan na pakan akfasrye noye siya. Tiyan naman. Now, when in mitag of Gallia scriptures, sayan mit map siya lang mag-iwan na. Fadang ako paye matash. Kasi maging paya po lang siya, keep phone natin siya. Now, casting record maging illusion long, pa Samsung ko sonyal sa ngak kaya gata. Kaya long na kaya maman ka. May yan God, ilti kan netaliki ilos sa mga action. Mali kumas kele Omicron ka, COVID-19 ka, may si Mahilia misingi. Mga kuna kumgiten buwan na sin ka. Mayin ulelan ka, kat finsang na nakwas, kat finmut kumakolas pa isang akfasrye la makatulungan ulela, kinaplakin man na upe. Pamorit sila kum nagamantian. Genesis chapter 2 verse 1 singaul gimeko siya. Si Finsrak vat mo God lame God lakin si Woyel Agar Ismail. Agar at galim gele Agar matkalan sapsi lal Sarai. Inil desi siya inil pa Sarai gebel sa memory inil pa inil Abraham pa tangay from inil pa Abram. Na Abram Sarai Agar pamatan kalain sap sema gavel ula sil Abraham mapaspas mula akin si Waylol ke kimaton fel ke seula lilak po si zalik na na itupakpok na bel sing mat pulash ke ye algo lon kosh. Sigmod ko, algo lon kosh. Kadil mo, ilusita pa, papataman maton fel, pas. O, dahil algo lon kosh ko, algo lon kosh, matan kiel kufla orik fako. Na nagipel siya, matayin makufla orik fako. Ilus, when in the future lon siya, usingan bayin, masima, usi kosh pa yan kasi siya, patanik nato, usingan. Nafin matayin si kufla talik, kalme pa, parang sa flayan, masima usi kaspin sa usingan. Askimot ko, kadilula si lepre, MK shipin akustin, mo il pa ipapatawan maton fel, si may katilefak ni si Woye. Bel si ngayon, wagin, dahil, saray yung kufla talik. Apa sinigil ka akkalay na si kumakumin galim kele ulelan ka at na sil Abram Sarai ki mana yok si o mas mga shimadalus ka ilus ufla orek dalik na kaya ko may lagi mo ito, then learn na kisipes. Malay ka nila kinsiwil Agar, Ishmael. Ishmael, bakit may Ismail? Na, Ishmael mawupas sa skadilon sila, ang panang yok yung kaliklalay fong ilal. O yan pe, yok yung kaliklalay fong ilal, ay pe, may shikasha, may soft na sil. Ilan mo sumdik yung lalan kat ko, ilan mo, may sikarang ko in sikel na ilakad mo sano. Na pelsi mo yok in nalal, ilmanasla ulal fong ilal. Dahil matawag in suk oye sa in gasel. Pamaritsi ko vinliksya lalo nag-ready ko miliye oye sa mga saray premarelangan. Oye may lusoro, oye ma, naging afakyam tawag yan.
Ulealan kata ngak pinusik kolla shifena insang akfasrye. Ulealan katna si. Eskişben kat kuftasa anu. İde bulakin mayeta. Mamay reaching akeli na siya. Ilskilan or makin kolla sifena. Ibrahim sarai shilushkin or makin kolla sifena inakfasrye ulealan kat. Selma relamana fosta yemadalos. Selbe ikalim baki molan in Israel. Leilos posmailos or se akus God. Now we learn the gift was say. The gift was on gosh. And Rachel kumeli or blue. So first gift was on gosh. The first equal to the single lime gosh. First gift was on gosh. And ako min galim gele sarai ilku floricta di kona keng effect intro log. Le nakita ulan maita. Ito fa wengin so ko oyesima sarai lekan oswila siya matan fel. Skimot ko. If yung bangay nga bising taligakos na ti. Nga yelam nga ul siya lalam nga luo. Dik sa mada tinggal yelam ul ya. O that's na baya. Kaya nga pelman kaya lang nga monsoon kandiya grand. Think bakit tigniseyan ako taking dress ko. Mostly like grand na ito. So nga katil mo kung tinakos pabanag yung molo na valis finfel. Kung hindi molan may kalensa po aring kalensa po at kung hindi sumta full full na ito lusum madaliye. Na kung hindi king grand simising kung ito kumbatin katin siya usu. Nakafakin na, sinumot ko yung sila Abram Sarai. Katin mo lang mo ilan na ilusin na dapat naman matawan fels. Na, feeling ko flirtan din, sikak ka o yes. Nag-ismit na lakin mate lalos pwedeng Sarai ilsunod Abram ilfa mo ka, tingasot matanggalan sa si lock na in gugin ilan na matayin si Kiyo ilan mapidali ako sula siye talike in mapangan matawag yan siya using ko usula matayin fel siya nakatkawan bile mariting akalim bile saray opera melos using ngaklalos si Fena ko, los semalos pang na makola los in akfasrye ulealan kat kisipin los kufla in mateng. Nasikimut ko na si kumising, kapos mga kum kinay na akfasrye kisipin sukla mateng las ko sukla lalvung las kat kufla mateng narakot siya sokot lemeg der. Ugda akfasrye ka. Siya oye makot mo ito matawar na pa. Nake in mong fusheshlash. Kat matlalay po niya, kat bayan ng lola maluya, siya rin gaslan ka, at pelsi may Sifac la gasla, rela magluksin na siya, kita ko flag matagbitin, so na, nga si Fena, fulokan ng nasin may singa, wala fulok sa. At bugaya nga kisipin, manaslan ng lalay po niya, shukle, lalay po niya, or uswala sematay. Mama sigal nasin Abram. Sorry, may reach. Abram il tafakonnecto. Le oye silos sila la in fashken. Yan na oye maton ka. Paena. Ilos yung tafagdiye ko. Ilos liye. Masima tepe na wo. Siwa sikyak na silos. Finde. In België, o kanoy sigan or laylan sikya. If in ba matay ko florictan. Nanaki molan with fel on België. Ilos ko in usi matay clans up lalos ko concubines ka mate lalos kan. In we bukul ta malos kan in mo ilosin mo isus fak. Kanoy sigan laylan sikya na sin mate saya.
E vlo na kimalon ka, fin ka din fa ka silo small, ngay ta fa akposiful na tu. E gusto ta fa papataman, met palal fungin na kay wako in matan felsi, patuloy Israel. Amesikiak, los polakin elia, los polakin mata foske, isben siakusten silaus. La fosit kustriskan me kosan, el cham kun le tiena oye wusi patako e tako ke siakusten laus. Sarai ilorel ekor tiena wu. Mayen upra vasil mo, el matan klan sapsilum. Oro na sil makumslela, may fall na sila. Nagisipin na nakuluklal sara, igisipin il tina long silje ke oyelal ke le ashtaliksin işmal de mata ya gel çaka desi ke kangan na ilorel egar tina wune egar el kahing. Amoy tinga akili mile egaril gang kanalusla na yen may si city kalim kaat il kasing abiveni. Kasing lisengan abiveni. Kaya may pa kaat il sikyang in monin mayet na sin mayeta. Ayil ash abiveni si sikyak sema luvensingan fat na sil ko kaat il fat na sil egar. Mo kaat il akin si huyil. Liga, Pablo tinha chamam esse foi hospital de Ismael. Esse vai hospital. O lesken de kan bena sil ekar, len galim gela, maton felsin esse foi katile va akin se Ismael. Esse foi hospital na sta shokta. Oye lalo, lo segin met mewin ka met ma 44 oye slas ko siena liki. Plan lan God. Nashokta. Ilo se Cadillac ak inse uyamos. Na kishpin si Agustin silal Abram Sarai. Cadillac inse uyepe taliksikan ben mabinatal Abraham. Ka Abram pa Ismail. Aro, ulasingan siksikat na sila Ismail. Nasi kum ka ako, basta ako nusik ya maritsin, kiden esta kiden lutpit kuna. Le, maritsin aklim na ses le, wengin mawu ako ke bukui in lukme, kung bukui in lanmet losh. Pero nakawa mo in lalay fung ilash o tiye akfasrye, ito fa wengin mateng tako. Kalmen faksila ngayon pa. If in shukla lalay fung ilak ko, pa ikalim gele, o yep shukla, ka wangin modin matayang lash. Kung ako finigin matlalay fung iyo, wangin matayang in kaot, nakatalagitan to our self-inventory. Di ko, paka lalay fung ilak ko. Lalay fung ilak pa kaot, ko, nga fact. Na marichi kita kasi kung kita diye katya. Kiden temut kuma lelan kat na si kuma kiden orek makin kolash si fena in sang akfasyo lelan kat. Case in point, umliye get rich quick. Umliye kung kain some recipes sa nom, ka it'll take time. Petliki kum reap. Kung is uso ke orek maloma. Na as shortcut mamaya na koin matabase. Kung diksyon na cash up in one day, kung fin mukui or the shortcut, si shortcut nga na ba, kung fin long siya some sell trucks, kung may coin diksyon na cash up in the truck na may cash up lo nga, and ito ko akfasrye kung kishipin, oye si kung sa gusto may cash up lo nga, tira oye fal, oye wusi. Pwede ka nila kung ilalakin si uye ka, shokta, akustain, mayok siya. Pamiliti siya nga na si kuminakis makinyak, ayak ko. Nga kung ka narakainin, o na siya, oye ka, mama insa, ako siya minsi una siya. Katen liyeng, akfasrye. Katen akus malon ka, patake, ulayalan ka,
kat Finsrak live fung ilasha kadak yoke live fung ilasha pa me riti pa pol broy na sin ka tilan gasha ko then the suk short get rich quick scheme mama akfasrye finfellow say mayin ma oyang pa we say force na siya force na yok sikat na sin Abraham sarai ema oya si malos right lang siya makita siya senrio pangan menak sa senrio naglon singkat gde bangan Monday ngay use won sa ko ngay in won sa ko nga mayoral let's go atin na queue upon sa ko ngay kagalday mensis kede vart na met arangan use won sa ko lal Jasmine Sasaki George vat mga ludyoye le nga kanusi unsukungan mayak yaksil Vestalin Resma na shukyangan somnege unsukungan use ngay use unsukungan dako nitolyo na unsukungan na ngay tako akfasrye men naksige uniste an nakatsonyal deginis ena na wikut ke unsukungan nakmanas ono ke ngafake unsukungan ma yaksil Vestalin Louis shukya wikut ke tikun unsukungan ngay ano ka akfasrye men naksige uniste an nakatsonyal deginis ena wikut ke unsukungan Alright, unsukungan kita tuinsengan na kita fastnamit na ke win naks na ke Tuesday. An ngaloy na ke pella sa na ikaing le. Naro, kita sudah ke uniste. Uniste may reaching that moelos na sin CFA liekot. Pangay may litising patachang na ke Sermon on the Mount. Sermon on the Mount, pangay pwede si mga lem Jesus Christ. Ilore la lutisi la fino lo. Så man till kallar det akfasrye oje det visar inte sjokta. Lemel samgun beatitudes. Pangan oje som man ke samgun ke insewo. Ke mainsewo na sin elsa ma akos malaga. Kuvimlie katriti apa katlie fos saptalimekos fos tolyo na singal dogan pel na kewa.
Na ashpel masing ako min line na kasi na poor in spirit. Poor in spirit kasi nga if nga ko som na il shamtram kun yok na di kalme pa manasin ngoon kulangan som na papal na ti ko mga kumin liye na kas ko siya kean. Meron sa talime ko as fostolu Fosme kontek fos akkusan. Fostolu lang si ulus skaja pingon. Ikalme pa masi yo charm kun na posisel. Posisel mayen il charm kun yok na masi charm kun yok na nasin with Pharisee. Pharisees kan ilusora o yelos pelos alme kasha pin mana kayo na ilusya masikaja pingon. Kalme pa il măcină posisel. Posisel ce pa. Na, in fact, tokoshailan ka siya of malalos. In siya na silusus asor. Asor kalme ba ilus ta suk. Suk ilus dain asor lalos. Il sham kun na ke ilus akalim ye ke insilus fon na ke en na lalos. Lucifer Paing. In siya way Lucifer kasi nga gentle ka meekness. Parang kasi nga po sila. Di kayo mamaitsingan il manas ko, il sangin mo. Il kowos to il godliness singan pa lingnig pa ba nalas mo alu. In oro oya wo ko. In podcast crisis actually that mo fuck pep. The fellow of Amalos. Elusive margin siya. Amalo kin. Kung nibel na kum margin. Kung di siya na. Kung akalim niya na luman. Kung tina ukan na nanaklob ko o yelo mo. Kung akalim niya na sinmay tayo na luman. Ludis lang lim. Yok na the Beatitudes. Hindi wala siya pa ako mata. Bago mataas sa puso kung siya nga. Kung bago tayo nagmaitsika, having mercy, ko long si mayta, inliyeng mayta, bago mataas nga, nga kung kasi lang may malak kumit ko siya, bago mataas, kalim ke, o yun, singa bago mataas na, kat sinpangan o yun lang sin mayta, gati, lelan kat pa, ilusip, as bago mataas ito populagin, Lucifer mo tayo, Lucifer is ako mo ta. Nagke oil at sin may nakat finakfasrye oil nga sin may nakat sin pako mo ta may ito, kasi nito, le kati le oil pa bago mo ta skip pelsi ka tafong le. Isa ulo sa aki we may ito, na pang gusto talik na din ka. Na may reach ka ta na si kuminsi pa akes pa kanya kumke oil la kumit na lalifong. Giden dictionary na liang oroin mo na sin mayta. Akin si tapok mayta. Si los sa kalye ike masiwas mo. Tatok siya ikasaw. Tatok siya lang kasaw malalos. Giden de wiwi mayt. Giden de oye sa mga isang inganje may saya kat hindi nila masisira ng paeder na buo o kat we actually kain o yun si pamatlalan po yun kasi kami mo kumising pamatlalan yung video ki mapay masiwas iwang info siyempre ano kaya kalimye ngayon tigisiyan ala ilbigatoye ko ilanak fashe menak na tosto Friday o episode yan kung gulang yung sa kaligaskan ay aligasya yan tigisiyan aging balance Lamalab, Kulo na singkat ke akkuteyac na uuma. Pakomande me fashion, Sifac til tamdal sonia elfinne som ka kasreacng ke akolla la yokshipe. Akulo malab tamlin serle, ngay mtawe ke tosta, ma Finsrak kasreacng galim shek na karera ke Salash ke Christmas cough. Kulo malab.
Si basically tos tangan January lenon gosh. Abraham Ismail elos koshla. Arjun Genesis singalit gosh. Now first na ekash pa kate ashkengan longol tolulan ke longolit gosh. Toshok tangain nangan koin akademiet sapta singalit gosh in marsh kalim zilash koi wakela. Mesiko sham kingan. Sapta singalit gosh, pangapel si malim kadel si kyang na si Leprem. Inorela si ulayang in mash lolos. Sa ilulayla moyla akin si uwoye fritela Leprem. Leprem in pelsi nga il sero, syak na pang pangilos sa promesaray. Na lem kadel si kyang si lal na selo singe, pata sang na selos fakeng mo elos evatie si pang apram ko saray ay los inyenay prem zero. Mga si mawaleng si malsikyang na silkengan, pel singay ke marita ke sapta singalit kyosh, April young 99 years old, March 12 asya ke young nalim ka del sikyang na silvak mga alim kat kolen na. Akosya, Era Sesuwos, pel na kaywa, nangafara siya wala yung mashlo kom, esot filindalik pes na tum. Nakumping porong la sham lal tamlit serla, noon ko lapan lalal fong ilan siyan yan singay. Ilsang ulay la singan may lasang, maton fel na lalap sinasil ko, talik pes ko, fitela leva, na pakantayin, pos. Apel singan Ismail makayna, pa natalo. Ismail in pel singan ilye siyang tolo. Wangan dalik natal, Abram ko Abraham zero, ke anake ko sporong ela, lutilal tamla serla, ke shripen saray el kofla, rectalikin pelsen. Nalos ash ke in mato lalos. Naro, hasta outlal Abraham gen long and na koyerik for kamasing. Butashok tolem nga del vakang nasil. La filindalik nata lefala na pos. Ileva plesilia ko akin si wuboyal zero. Kisiya win. Elo se vapangula isik. Na ilkilorela ulilalay nga nilaya pe fact na silmo. Ilini no filindalik naton. Abraham filindalik naton. Ininse sila William God ke wala yung saying Ilo se akalim ye faka inse sila lalosan. Pa mukul na kay wake ful na talin na in koshla. Circumcision by lem gadel fakang na sin mo. Ilo sin davarik makin Erik maging koshla in pa akal si kiwalayang sila o singe. Na panganen Zeus katlan ni kemerit lasyo. First longol tolo na nagilongolit kosh. First na ikash. Abraham ilakos lame God. First longol tolo na nage longol leme kosh akalim nila. Abraham Ismail ilos na kayo ni nakosh lagi lensingan. In lense pena, Abraham sila lalana slim God. Koshal na Ismail, mukul na kayo en lomsil, may kos may susyang na in peol, ilos sa mail mole lapes in foreigners. Mukul na kayo in galsilan. Wala lang Ismail wen natol. Elos kosh la ke lensingan. Abraham ilya yang ulya kel kosh la. Ismail ilya singa ultolo kel kosh la. Napangan may lut singan. Akalim nila ulay la kosilan lim God ngan. Pangan siya pesir our circumcision. Pangan siya pesir elos urik makin kosh la. In may akal si nagkawalay la si ma. Abraham will carry on. Nike na Jesus Christ il dako oralan wangin la. Ini no nagkikosh la. Pangan lapan
koin lalal fungilale prem fite lal na kay wasema sikya ka na kelem ka delulangan use o yesengan ne kena lem Jesus Christ il daga misa molyak mana kaywa go through Christ Jesus pangan melutit sikita astangan Epreme Ishmael ni gosh like a lensi fanna lensi ni nagalinya ole yang lan lem gat na selos laila yakin se uya le prem kefitelan eoye pe lakin se uya zero song fako na ke molal kulona singat ke melututsen nagadeshwang na ke frede Forget am lenser lang ay fashion na met Hau, fast med, Kulo. Ashna make your friend the January ni kyosh shuf singa ulu olalis mail. Ash ke Genesis long le me gosh for spena suppose singa luna ke singa lal gosh. Na shuf singa lu olalis mail ngan pashamon ye kemerit singa. Sapta long le me gosh shamon mise la le prem. Nagibesa my prem in mise ngan ilyasi wogikan le me gosh. 175 years old el alana soon mata olal fact mo meritsa kelimila el alana soon matwe mata olal ke yesingan na fact peke stories ako kasam gel Ishmael Isaac la elusta kayeni pagkanilya Abraham que ense penama ni naquela Isaac Sarah ni naquela Isaac bagbagiwe. Na maritse nga kung finawiyariti first singal luwa ke saptalong limekosh. Singal luwa singal tolo singal ulakosh oya be singal limekosh. Il shamon la Ismail el manata lekar Agar matayin kalansap silal Sarah. Ay nakikos porong nakiludilal tamin sirla. Matayin kalansap ichap silal Sarah ngan oswell la Ismail na sila Ephraim ngan napangatalik natol Ismail. Se bang shuf singa luo. Bang mo fishak singa luo. Kot finefalok la nikisap tasin nga shamon piyenga. Nakumerita yakla hashe ye olela silon lim katma ilak pa yeke saptalong limekashkan. Lisia kinin talik natal Ismail nga elos listed fal na ke matwelos elos ay pe inil talitek yang fal pe na ke en milos matawengan. Hash na unique or elalal lim katma ale unique kemulan talignadan Ebremo pasi Ismail. Finne Ismail el tako kenkenik in molin lal sira Ebrem ekar. Tashokta lem gadil taurela ulela sina sila Ebremo ileva plesi ako akin si uya fitelan.